Kom ka presbytery ngidapru da kajing sngungu ngidapru da kajing sngungu yo mensim banjai bau moderator jengi walong moderator jang ke KJP snot setngi Reverend HL Kongwir iledon rengkat batngi nadu menin hapadeng kajing bun kam keba idon kumu moderator jang kasinan ndai le pelait ini don rengkat nadu menin hadu mentah bat ngasngeu ba kalong kajing kemen kajing ai mensim yangi iwe pet iwe kumju entau sakri jong belai kemensim jengi kedapro da kajing kemen banjai ba ex moderator jang kasinot jengi Reverend WP Marbanyang ya kaban saai ke kubor na kaktin ke jong belai ledon rengkat hadu nadu mentah ka step batngi nisngeu ba kalong kajing don ke jong i pastor ka ai mensim jengi sikadai te ngan ya thu ya pi kidon ki pastor aba kilej ban ya thu khana kiju alam ya ilok jong iju alam ya kilok ban ngai thu ipi ba ki pasyong ru hakmat ya ilok ukren pastor na jerong bala da ya i bo pastor ukren slam ijerho khamjam bat hangta pastor usange no ngaru ngalewar rekat bat ilok wi dan rekat ngi don sine sekadiang janga bat ngangam da kwai i be injerho na mar banga pen krek lupa ya kapor ngalapik na do ni ying kapor ka bampor kat no kene ke sermon ka bangade ben kren na kene kapor ko mentang te suwa bangin suwa bangan sam ya kubor na kaktin ujung pulai ko gajin slok lang ngasngeu ha ban khot ya ki sangma sistar bakin ai ya ki jing roai bakerpang
sibun yepi kisang ma sisters rengkat bat kejing tem ke Sultanan bapilai kejing roai kume kejing kersian namta bansam ya kubon nak tin kejong play kawe na kanong na kan kren jenga kalong buramba ke kerteng jong me kan pan pet ikinong syun ke kerteng kejong turai kat ba me iyeng hajan balang jong me kan suhun kakubor na kaktin kejong belai ya kemal pensiong nung rim nam ta kejing keren jenga kum kejing slok akane ka step ke bamta kalong na kasiti apostol por sekinong Filipi kelonong kebaar kot kendai bat bakat wei tin ki baong kum ne Filipi kelonong baar kot kendai duk kat wei naba kum ta te u belai ul kentiu ya u Baula ai hu ya kata ke kerteng ke bahalor ke kerteng baro kadekot ke basipau kaong ba ha kata ke kerteng u Yesus Kristus ke khosiu baro kan yo adem krup ki jong ki ba ki beneng bat ki jong ki ba ha ka kendeu bat ki jong ki ba po ka kendeu ken kadekot ke bakat wei bat bau tlit baro un yo plasna bau Yesus Kristus ulong utrai ya kon pendon burom ya ublei ubau kepa ka subjek pedeng kabang kwa penyeslop akane kapor kolong ba ha ke kerteng u Yesu kata kolong ba ha ke kerteng u Yesu Jua bengin ya poi sekini ki dekot ke bangal pule na suami ni poi sene subjek pedeng nginya pai kendiat ya kene ka city u apostol Paul kenong Filipi namar bala tho ya kene ka bangal persong nang rim Filipi nya pai kendiat sepangka Filipi nadu ka dekot ke benengkong lar pipule kene ka city sekinong Filipi Nyis ngautu bala tho yaka seki para bangit baro kinong syarai bat seki temen beslan kibadon ha Filipi hangne Filipi long ba kalong ke jaka yele kai drama ka ba paunam ba kito kipor ke jaka sum ki jaka yelang pait ba Kalong ru kajaka pedeng jong ka kai pateng jong kirimi ngi bat kiri sep ngi. Kumta kalong kajaka jong ka roi ka par. Bat ka spa ka peu. Kene ka Filipi ke don hari Europe. Long bau pastor walong bau apostol por habu yalap ule yalap kiri Europe. Uyalap ningkong ya ka gospel hari Europe. Hai ha ka Filipi ke hari Europe yalap ningkong hari Filipi ha ka snem sau pukandai nesan peu eske kabalang Filipi kalong kabalang kabau apostol Paul waseng kikun jong kabalang hangne kilong kibaduk maki sya penjenjar Henry kibakrau pat ke jingej Kiju yasno senyang pisa tengka na kementaban ajing rap yu apostol por kajinglet missionary jongu kata kalong kabasultanat kabalang Filipi kalong kumta but day apostol por bala tho ek city si Kristen Filipi bala tho yaka na ying bindi na patok kabu syaset patok namar kajing yalap yak gospel kabu don na patok upa yak city sia ki Filipi sekinang Filipi long baki para banget ha Filipi kila bena bau apostol Paul bawan yalap open bawan bala penkela Kristen yaki udon hapok patok kumta kila pha yau Epaphroditus ban lej ki ong yu Epaphroditus kilej su apostol Paul lej setai saying bendi lej pe yu budon hapatok ki pha ki Kristen Filipi
Bat kipa yu boleh pentengan yu apostol Paul budan haying apa haying bendin apa patok. Lem bat ki jing ai subha da kapisa. Bat ki jan kinep ke bau apostol Paul udai ben pendan kam. Kipa do tau nong ra city u epa proditos. Uporu lengba une ubalawan ra ya kan ubalawan ra ya kan kapisa u epa proditos balapa da kabarang Filipi. Upediang ya kapisa, upediang ya kijing ai jengki bekedi kijang kinep. Bat hakaju kapor pat utho da kasiti ki Kristan Filipi ban penpau kajing sungu namar kajing slur namar kajing sebun mensim jengki. Pen slur ya ki bakin yaine hakajinge wat laki de ban mat sibun kijinge. Namar ki Kristan mensua. Dangkan dia ki Kristan ki siapen si tomba. Apostol Paul pa ya ka siti bagi deiban yaine aga jinget wal ki deiban mat isibon kijing tanjuk bat kijing jenjar ubanjur yaki bagi deiban long ki bas ngaurit sengam ubanjur yaki bagi deiban don kijing sutu jengmut akabalang ubanjur yaki bagi deiban don ya kemensim jang kijing long siteli ya kabalang bat hakaju ka por pat apostol Paul maham yiki para banget ya Filipi lang bakan kecing to bakin sumar yalade na kinong hikai bapen bakala kiba don hapadeng jongki kata kalong kejing temu kabau apostol Paul abau to ya kana keciti saki Kristan niski para banget ha Filipi ini pai sakane subjek ha ka kerteng ujisu Haba pai pat sekene kelenong ke baar ke khot ke bakhandai ke tho yangi bah ke kerteng ujisu kalong ke kerteng ke badonbor halor ki kerteng baro kabamut ke kerteng ujisu kalong ke kerteng ke bakrau tame ke kerteng jisu kalong ke kerteng ke badonbor tame om don ki weipat ki kerteng kat ke jingkrau ke kerteng ujisu nama orang ka krau habneng ha kendeu bat hadu siapa ka kendeu om don ka kerteng jisu ha ka dekot ke basipeu ke thu yangi baka kerteng jisu baka kerteng jisu baro ki khosiu kin yadam krup sisya ka long kumta ka kerteng ka badon bor tam ka kerteng ka ba ai jing penem ka kerteng ka ba ai jing job hapertai bat ke pertai bat habneng bat om don gat ke kerteng ujisu lah habneng ne kendeu ke krau tang maka so tenat baba kinong ruai mentaki ong kerteng ujisu kalau ke kerteng ke penpet ya kinong suan ke kerteng ke krau hodu kata-kata ke poin ke baningkong ke bangga kuat punya selok akan ke por kalong ka kerteng ujisu kalong ka kerteng ka baai jing penim ya baro ki bangai tau ka krau ka wei ki jing krau hangi ki bangai kalong ka kerteng ka jong jisu kalong ka ba krau namar ba ka don ka jing penim hakane ka kerteng siwa ban ka yo jisu lai kerteng lupa ya udu angel utrai hakamari baka marigan kayo kun bat on ai kerteng yau jisu kerteng jisu nabaun pen em yaki breo naki pop jongki baro ngap hadu kata ka jing krau ka kerteng jisu don ka kerteng breo ka pi bena ka ai kerteng yaki breo Pinem bena ya kano ka kerteng kana ka perteng. Reitang ka kerteng jisu, ka badon ka kerteng ka ba ajing penem. Mensyuah ka apostol Paul ba Silas. Gilale yalap hapo ha Filipi. Udon uwe upulit apatok ubala syam jenjar bat syepting namar kejing kenyu jumai kepala penpeliwang ya kejing bendi utau pulit ulah keyu namaru kejing don utau jumai ulah syepting uong ya upol bat Silas
Akan rat ayu kedai yang abon penim yang ong uta ubriu bersiap ting ubradon pedeng kejingkiu uong yau pol bersilas akan rat ayu kedai yang abon penim yang Henry apostol por uong yau neunang apatok to men ngej hau jisu bau trai nang baon penim yame bat ya kaying jong me kam apostol kon nong kan riu dekat lai puai sisa upulit nong apatok ulang ngej hau jisu kum ta la penim yau bat ya kaying kesam ju ka teu ya ka lok ju ya ki khon jong la penim yau bat nadu ka bau jisu la penim yo nang ap ying bendi upulit nang ap ying bendi la pendap ya ka ying jong pulit nang ap ying bendi baro ka we ka ying da ka jing kemen ka bakila mat ya ka kerteng jisu kalong ka kerteng ka badon ka jing penim ngaken mau Habangi pule ya ki histori jo ka jingwan jo ka revival ka ri kasi jantia jongi. Ki breu ha ka por ba ki yo revival ki mat ya ka jing kta mensim bakon. Ki lawan ban IT bat ban ngej ha ka kerteng ujisu kini ki mat ka revival ki lawan ban ngej ha ka kerteng ujisu. Kilas ngeuhun ban ngej ke kerteng jisu namar baki tip badai tang ke kerteng jisu ke badon bor bat kepala ban ay ke jing penim habang pule na katu ke kot ke bala record na kasinat hakawe na ke jingji haka balang nang spong ke por bayu revival kapenlong ye ki briu om day tang kristan ki bomlong kristan ban wan sika balang ban pla ki nong syara la ki pastor la ki teben basan ye ka pop ka bakilale baki wat ye ka khamat ka jong jisu bala duai ye ki bahaga kerteng jisu la penim ye ki bala map ki pop ki jong ki baro ladon kawai ke kena samla ka bakerteng ka an Griffith nang tai na ka balang Presbyterian Church of Wales kadai ka an Griffith kadai ka banang ban tau jing ruai bat ka badon ru ka sab ruai long ka por ba kampat IT la de sya jisu ka ju lej ban ruai haki party ni ki konsert pertai kadai ka an Griffith haot kalalong kristan Henry ka jingim jongka hagata ka por na barba kampat mat yo Jesus Christ kam snow tenat ban pule Bible bat kam snow tenat ban lek si jing yaseng ka snow tenat ban lek si ki party bat ki konsert pertai kene ka an Griffith hakawe ka por la penbej bakadon ke jing yaseng yalap haka balang ka bakane ka an Griffith kadon bat haka ju ka por ka haka wei ke jaka ka don ka wei ke konsert pertai tekane ke an Griffith ka don ke jingile haka kala ong no ya mentaci sin ka ong ngan pep no ai yaki konsert pertai ngan lin no ka jing yaseng yalap jong ka badan apo ka balang jong ka pakadon hadu kalarai ban lemlej ka konsert pertai Habaka kamlet si konsert pertai ki paralog jangka kilawan ong ya kane ka an Griffith panyo ayu panlej sa kajiya seng kristan hanrei wan ban ruai haki konsert haki party jangka pertai panyo kanam ka buram Henry kam ko ngu bat laong bakadei ka jing trei ka jong musim bakhuj aka bat ka lej no sa ka jing yaseng yalap bat ha ka ne ka jing laong ba ka ne ka jing yaseng yalap musim bakhuj lakta yaka bat kala IT thamai la de bat kala mat yo jisu kum nong penem jongka
Nadu kata kapor bakalamat yo Jisu kala dap da ka jing suk bat ka jing kemen. Kumta kala tau ya ka jing ruai ngan ya tu ipi. Ka jing ruai ka ba aspa khandai pusan ka bang don hapodeng kiding martel. Uba bit bangan kenkor. Kasna hakaktin Wales. Hakaktin jongka. Bala translate ya Ganesha kaktin pareng. Bala translate ya Ganesha kaktin kasiro. Kasutenat ya kaktin Jisu na do bakala pediang yu Jisu Kris. Kalas ngau tenat bahaga jing im jongka. Kumta ka dekot ka baat jongka ne kajing ruai kaong sngap. Kerteng jong ulong tiu saron sngap kaong kerteng jong ulong tiu saron. Libat sao itenat kamla ya sipo hajar nakimar baju ya be. Ban komi halu Jisu jiu namdo. Kam trek syu ban let si konsat pertei. Sene sekejing subha pertei. Namar bakalamat koongan leipat bat ki belai thala. Koongan leipat bat ki belai thala. Baju syam ka pertei. Hendai kini ban persang bat Jisu ki sulong jingle no ban jingi jiunom hakai jengu. Namar kata ka kerteng namar kata katno ka jing tiang bat ka jing bang kata ka kerteng Jisu hakita kelamat yo Jisu kemunong penem. Hadin bakal tau ya kene ka jing ruai syam mensim. Kala rung no kum ka riud khot bapura jong ka balang presbyterian ka balang ka baka kadon. Namar kata katno ka jing tiang bat jing bang ka kerteng Jisu hakita ki balamat yo Jisu ko munong penem hangi kinong pap ka jing ruai ka balai spa prabu kendai ko ka bang ka kerteng Jisu ya unong pop barem kasur ngau tenat sisa hakaru ngalasem ko Jisu ka burom par ngai. Da ko ngu ya ka hukum bakhud ki jong metrai. Katiang bat ka bang ka kerteng Jisu. Namar bakalong ka kerteng ka baai ka jing penem. Lada don hakane ka por hakane ka jing yaseng. Kibas ngeu ya lade ba ki don kam ya ka jing penem ka jong trai jong yu Jisus. Wan sa ka kerteng Jisu. Dua ya ka kerteng Jisu. Badak snam ju on penkhud. Yiki pop kijongi baro. Kapon ke baar pan ke kerteng Jisu kalong ke kerteng ke penkhia. Nalor ke kerteng Jisu kalong ke kerteng ke penem. Hari kalong ke kerteng ru ke penkhia. Hato don ke kerteng briu ke penkhia. Kaktin nublay ki toyangi kadbau Petros badu Yohanes kidang lej sa tempul kidang lej sa kaying mana ban lej duai hajan kata ke tempul udon uwe briu ubadko balakad ko nadu dangrit utau kena samla balakad nadu dang kau deko uap halo ke tempul upan pisan ki briu ongan mar mengamnang manite na mar ngadeko upan pisan ki briu hajan kaying mana kadbau Petros bau Yohanes kidang lej serta kida iu tau badeko upan ura na ibul upan jing ai upan sngau bahana ki ai pisa Henry uneu apostol Petros badu Yohanes uong hau tau badeko karupa bad kaksiar ngamdon Henry kabangadon nga ai hame haga kerteng Jisu toyaj kerteng kebalon ke jing penkhia. Bat hang tahi utau briu badko ulayeng barulayaj bola penkhia yo. Tang da ka kerteng Jisu. Kikam ke apostol kenong lai dekot finlap dia kata han nadu dekot ke bankong haduk kendai. Hang neng yoi baka kerteng Jisu kalong ke kerteng ke badonbor ke kerteng ke penkhia i ki bapang ki basitam. Long bau neu briu aba ula yo ya kajing penkhia na kajing pang deko ajungu ula rong rengkat badu Petros
baru yo ne saka tempel na kamtat ban ruai ya ro yu blai to yeng rensit ban ya ro yu blai ulai yang merensit nama dia kijing pang jo lapen kia klem artatin kine kibela rong sak tempel kin ya ro yu blai namar ka kerteng jisu kalong ka kerteng ka papen kia iki bapang iwei ibriu le tu yanga pastor ipara jonga ipang atlen lajan yap ila sit yong basa kaptlen yong pan ngong kumno iyo e kajing pen kia yong tang da kajing duai ha ka kerteng ke jong jisu tang kajing duai ka kerteng ke jong jisu namar kata kekerteng ke jong jisu kalong kekerteng ke badonbor unong ruai syamsim haka kasahakan nembar san spa san pusau ong unong penkria bakrau la syam ujisu basngaulem tin pentengan ukran yunong pang tos ngap kasuru jisu jing pang mensim jing pang bampong kin syam jing kot ujisu jing sitom pertai harukom kin her hakerteng jisu sur batyang jing ruai angel kerteng kortam hapertai jing ruai bang bompat jus ngeu jisu bai jisu hakapor kebangarang trei sepok CMC hostel belur udan wei unong pang lari fari ban unai sapok si hostel CMC belur ban kan ya tu pi tau nong pang balari fari ulej ningkong hawa duai ulej sekinong duai upa duai utau nong duai de kajing utau nong duai wong pilakot wong ngas ngus kem ba pilakot utau nong pang ulej pates sila de sebelur namar budan kajing sitom on nalalaj papet sebelur ta kisiem ba don jing pang sisiau tau breu kadau kalong kedai ke kerteng jisu bagi nong duai ki penkia ya ki brio kerteng jisu ha kerteng jisu kapon ke balai pan ke kerteng jisu kalong ke kerteng ke babek su kamdei tang ke kerteng ke bapenim kamdei tang ke kerteng ke bapenkia kadai ke kerteng ke babek su nong la don kawei ka kena amrau ka basyong haying jong wei briu kane ka kena amrau kayo mensim boman kayo mensim ksuj uksuj usyong kane ka kena amrau ya ka bor ksuj ka bor jadu mentor kumta kane ka briu ka batai ki jing pang ni sitom ni ki briu ka batai ka nosip jong ki briu baki bon ki briu da ka bor ksuj jong ka ka batai kale bertong kale ka penpei nosip ya ka nosip jong ki briu bon ki briu ki wan syaka kinang mut bakayo ya ka bor jong blei hende kayo mensim boman kala kilaban le kini kiksud kilaban le kikam bom kila le kikamba hende kamar ka kerteng jisu kimlong ayai gine komta gane ka kena amrau ka basyong ksud kayo pisa sibun na kibriu kibawan pale jadu mentor ya ka pisa ka bakalum ka ai hau tau trying ka bakakasyong na makadai tang kena amrau kendit upod bat usilas habau pol uloyo i wa apostol pol habau uloyo i bau mensim beman udon hapo jong ka upol ulong ngahukum yame ha ka kerteng Yesus Kristus ban mino naka bat hangta uksuj mensim beman lami na kata kena kam nang le bertong su bat kajing im jong kalolong ke babha bat kabalong normal
hang neng ye i bau syakri u blei u bek suj tang da ka kerteng u Jisu u ong nga hukum ya me kok suj bah ka kerteng u Jisu Kris ban mino naka kam ki apostol kalonong khandriu du khat pra hang neng ye i ba ka kerteng u Jisu kalong ka kerteng ka ba krau ba ka ba don bortam kadai ka kerteng ka ba ki suj ki krei ki haban dem ki haban pet krat Hagan ka kerteng ka donbor ka joblot ya baro dai na kata daw apostol Paul ka kerteng jong Jisu Kristus kalong ka kham kraw kalong halor baro habneng ka khendew bara po ka khendew kan uong yaki naba kumta te ubleu la kentiu yu baula ai hu ya kata ka kerteng halor ka kerteng baro bahaga ta ka kerteng Jisu ko khosiu baro kan yo dem krup ki jong ki ba ki beneng ba ki jong ki ba ka khendeu ba ki jong ki ba hapo ka khendeu kan bat bau thlid baro yo plasna bau Jisu Kristus ulong trai ar Filipi kan khot ka ba khendai du khatway sengap kajing kraw bat kajing donbor ka kerteng Jisu kalong ka kerteng ka kraw habneng bat ka kendau u Elijah unong ya tulupa u blei le bat u blei bat kita ki blei bar kino tulupa jong blei bar kidan saus pa san pengut haulum Karmel Henry Elijah ula job di kini ki saus pa san pengut kinong itulupa kinong tray jong blay baru blay tau ula duai haka kerteng jong blay jong Abraham ubalong blay jong Ishak badu blay jong Israel baru job ya ki saus pa san pengut kinong itu kenal lupa jong blay bar kabaning kong kisim kat kat pra kalonong kalonong kat pra kat lai pun riu du sau po ha kasnem arhajan riu ha kapor bakar ribai bar ka wan ha kari kasi jantia kidon bun kibri kula syakta kajing trei ke jong mensim bakun bat kilawan ban kelna ka bamut dak pediang yo Jisu Kristus umnong penim sibat jongki don pat kibriu kibaramut ban kela bamut akasnem revival Henry kim la ban le gumta namar bi kisha the kisha khum ha ki suj ki krei kumta kilen yar kilempat yala de kim la ru tang ban ong ki suut kim la ru ban ong ya ka kerteng Jisu Henry ngau tenat kalong haba kine ki briu ki bele ben sim baman ka por revival tang sulat ban kren ro suong ha ka kerteng Jisu la kila laj ban ong ha ka kerteng Jisu habala dua yaki hala kepikir laj benong ya kata lapan laj war yaki nak jing syate syakum jong baman itemen pesan yang peliang ibadai blei wo penen kami ban duai nam takibri ibadai nak pokkan prestri jongi itemen pesan paila pariat nak balang jayau ko blei ula khot no ilalong riu duai nam tak pang ki sitom nam tak ki song ksui song krai itemen pesan klan nak balang maukar i duai bat ki briu ki yomat ya kejing pen ki akam tam kitu ki bela mensim baman ki yomat ya kejing pelai lut ke jongki kam dei kano kabor kejing la jongki kalong bakila ban duai ban pen pet ki ksui ki krai haga kerteng ke jong Jisu Ladadon ki bapang bat chate haki mensim paman duai da ka kerteng Jisu pin mat ya kajing pelat naki ksut ki krei bat pin mat ya kajing penkia u Jisu na kajing pang jang fi paro i reverend si jerwa ko boleh le simno syalade ya ken mau ya kajing keren jungi hakajaka ka ba itrei kala ladon we briu wa song ksuj baru tau briu wa song ksuj ngan ya tu pi kila syute syukum beki borsnong haying kila te du telai haka kamra
Bat ki persiang ban duai omla ban be utang musim boman bodon na u ukhi uksai ladadan kita telai bate ba khom yu bethat kita telai ki dekot no Henry ka jing seng kan thei ka bodon utau briu ba song suit ka sngu khiai ka ne ka kam kyong ila duai buk suit unmi no no briu ba song suit buk suit unmi no briu ki hadin ka por ba sim kila sim yak senjam ka ban kong kalong ban duai nam ta ba song suit da ka ba ki sa jenit ki duai sa jenit ki duai da ka ba ki sa jenit Mahaba kila duai da ka sa jenit ngani tu pi kiksut kimi no haba kiksut kimi no kajia katak snong kita kiksut kirung ha kisniang kau ngajia te ka paru jisu lapan kiai basong ksut ti basong ksut dari nang kadara haba ksut lamino kipet kisniang kajuru karkom hakajaka ka bai pastor hijra ukren udah basong ksut haba umina kirung ha kisniang perkipa lamwer bau tau ksut Bukau beri usang ksut jula mat na ikajing penkia kajong Jisu. Tonong ya ko Jisu kenran. Laka waj lamru tora aban ya le iki bor ksut bor khrei. Ban ya le ya me ka perthei lane du jok ru kamla. Buromba ka kerteng jung me kan penpet iki nang syun. Kat ba me iyeng hajan balang jung me kan sun. Udan uwe unong yalap nang tay na Italy uba kerteng ubenardiko une unong yalap ulong unong yalap ubadon bor kat bau yalap ura kumine ikot jingruai bad utho ai te ikot lang kedop bae utho Jisu bad bau yalap ura ai te jing tho ba tho Jisu ura kum to balau magajing yalap ju kalong ka badan bor ko penem ye kibreu nabar bu usul tenat ben rai ka kerteng Jisu bahadin ka bawla klat no ki para banget ki badon hakata ka balang ka udon une ubenardiko ben sajing ken ma yo hakajaka yeng bu syat yalap kila tho kila bu yung mau play bat kila tho hangta ka jika bu tho yalap kerteng Jisu kalong ka kerteng ka badan bor kerteng ka ba ai jing job kerteng ka ba penem nganga perkat ondangin poi habnengin yale akumno anda kalau wei jong ka jingim jongi ya kabau kibriu kabau Jisu ula penem makana ka pertei ngin yale akumno nangila poi habneng kawei kalong bangin yarwai yaro ya ka kerteng Jisu ngin ruai yaro rengkat ba kajing kemen ka bom laong su nangin poi habneng lawai ngin ruai yaro ya ka kerteng Jisu namar ba ka kerteng Jisu kadai ka kerteng ka penem ngin ruai ro ai ka kerteng jong Jisu namar ka kerteng Jisu kalong ka kerteng ka bapan kia ngin ruai ro ai ka kerteng jong Jisu namar ka kerteng Jisu kalong ka kerteng ka babek soy ngin ruai di kisur batyang ya ka kerteng Jisu rengkat bat ki angel bat ki rukun unong ruai semensim ka jing ruai semensim jong ka balang blei mekhalaya asam haka jing ruai jong kabalang play ka nembar jing ruai ka basan peu ka ongkum ne kerteng batyang tam angel kia ruai kerteng batyang tam hapertei baro kerteng batyang tam nga ij ban yaro toy yatu pertei keleng kerteng Jisu kerteng pertei bat beneng ki ije Jisu kerteng batyang bai riu kuj bat anger baro syabam jukut kin yaro Jisu kordor kerteng pabang ublei un kerku nakam ta keburam ke amen.